Sai. Kulay ba? So, kulay ba? Kulay ba? Dia pinano. Kulay. Oh, penuslah. Kulay ngan sawan setia. Dr. Baskam Marbo na aktiyan yung kasang BPP ula petiap bak pisa kabalan ngi paidbah menen kasi kami silat nyupulajar aspa arulai tyngka. Ama kedoh ne baya kani kapisa lalum dagi paidbah kum ka synñiang sya kaseng ha jalang paidbah kabalang menen kasengi pa Madan Polo. Nakaliang jo kaseng kalapan pau ko jing smogu bat ai khuble ya baro ki paidbah ki balawan sya kan jingïalang bat khamtam ya ka jing no synñiang ki jongki na kamtam kersan ya ka jing trikam jo kaseng bat khamtam haka ji ya inti jangka banyak kon ya kan election MLA haka snam arajar arpulai. Dr. Baskam mula ongru balumba kan ke jing no synñiang jogi paidbah ai mesia mi kin ngelam jo kaseng bagen trihok bat syakri hok nakam ta ka bit ka biang bat khamtam bat syakri ki paidbah ha baro jong jing kam jongki. Ngapain kan? Jual dan buy ini. Kon Bro, siapa? Pelak. Mana tu afan sin? Mana tu afan sin? Laban kedohang ni bahakan ni jingïalang paidbah kabalang hapa Madan Polo nak kalian juga sang kalapan ituru i kanrengut ki ketang kebanyakan ya election MLA arjal. Mai pusan ranikon overland imyong. Ramba Raja Thaba Khatrash Shillong West constituency. Kaduk mendasni dari isama Mebon Linggo lepas Khatsau Pintar Umkra constituency. Nakabut Soiba Shanlang Warjeri lepas Laipau Mairang constituency. Nadangiyo Soiba Danilang State kepada keren pedang ini meneh naga Katkendai Shillong North constituency. South Shillong constituency. Nadangiyo Soiba Isamla, ikong Aiban Baklin, Aflingdo, Arpau William constituency. Ngiyoru, yung General Secretary ng party, ubarir unuhi kaya ang school bak nihu, kita di Dr. Ricky A.J. Sungkon, na po Hadway Counseling constituency. Hinday, Professor Bryce Marwanyang, na po Katsan Maulai constituency. Naibot so ba